بروجان لسر سینور قامشلو نسبینه نوبت چالکه خوی درکتنا روجاوای کردستان هیه تجی وک عالمه کی کرد سیدای کی کرد تاج بتلیس خلات تهاتی و دره پیامت تاج و دره جبوی روجاوا خلک روجاوا چیه؟ به نام یزدان دلوان و مهربان همی رنگدار قنج جبوی خدای که همی تشتی اوی آفراندیه ام گلک شپاسدار خدای نه که مدید روژکی اوها که بیرو باوریا موی قاشه هیه که آشتی آرامی و دولات مداجی چی به ام جی بینانی گل جهان سرفراز و سربلند بجین بس ام گل کرد بلکه 1000 ساله جهمی هر کسی داخازوی آشتیه براتیه و کویه و گل کرد دویره دا گلک جی بدل دایه حیا روژا ایرو دویج دوزا خواه حق دوزا کو باوریا وی پیهیه که او دیج براتیه تینه آشتیه تینه نرندی و نقنجی جناوا مروفا رات که دوزا گلی کرد اوه و ای روژی ام دبینین پیش روژا کی مزن جی گلی کرده چه بیه جبروی قاسی ام سپاسدار خودینه که نیجی که گلی کرد جی بینانی گلی دنیای گلی امریکا، اروپای، فرانسای، کرد، عرب، فارس، ترک هر کس چی دخوازن جوان را چه هیه گلی کرد اوی دخوازه گلی کرد نابیجه براج مرا هبش حوال مرا تنبه گلی کرد بیجه جهوال مرا جبره هبه براج مرا جهبه و اف فرمانا خودیه خدا تعالی گوتیه همو انسان مینانی هفدنه هر کس جترا چی مافه بج مراج او مافه ام دبینین که روژا سربستی و آزادی سربلندایی نزیکه ام هیویدارن که او هیلین ایدی روز به روز مزم ببه و ببه صدماوی قاسی که دولات امتداد دجین که ام ده و آخاها دا دجین براتی و قنجی دناوا کرد و ترکا دا جی چه به؟ بادن بی بپرسم tam jî di 28 Mê da li gel Rêberpêkê Abdullah Öcalan hevdîtinek hat kirin. Öcalan dibêje bila yekîtiya gelê Kurd û Tirk çê bibe. Ti peyama Öcalan çawa dibînî? Ya herî qenc ew ku Öcalan ew ê peyamê daye. Lewra rastî yek e, du rastî dinyayê da nînin. Yek rastiyek heye. Ev 1000 sale gelê Kurd ew peyama ku Öcalan daye. Öcalan nêrîna gelê Kurd hemî di dilê wî daye, di mejiyê wî daye, di şingê wî daye. Ew ê peyamê daye dünyayê. Gelê Kurd 1000 sale biratî û aştî ve keviya di nava Kurd û Tirka da dixwaze û rêya rast jî ew e ji wê pêva rêyek din jî nîne wê her kes neçare were li ser wê rê.